A izrada nacionalne retrospektivne bibliografije jedan je od najvažnijih poduhvata u kulturi svakog naroda. Taj posao kod nas je 1954. godine započela Narodna biblioteka Srbije. Posle 3 decenije rada, 1989. izašao je prvi tom, a nedavno objavljivanjem poslednjeg toma bibliografsko odeljenje kompletiralo je srpsku bibliografiju knjiga od 1868. do 1944. godine. Glavni redaktor svih 20 svezaka bio je Miodrag Živanov. Bibliografija je obuhvatila svaku knjigu na srpskom jeziku štampanu od 1868. do 1944. godine, ne samo na srpskoj teritoriji, već i svuda u svetu, kao i svaku knjigu srpskog autora na bilo kom jeziku. Uvrštena je i monografska periodika, kalendari, godišnjaci, almanasi, spomenice i slične publikacije. Rezultat je impresivan broj od preko 100.000 jedinica, a kada je to digitalizovano, pojavio se jedan broj od preko 330.000 jedinica po autorskom i po predmetnom principu. Posle ovakve bibliografije, digitalizovane bibliografije i knjiga koja je unikatna, dakle samo u jednom primjerku sačuvana, sada je odjednom dostupna svakom čitaocu u celom svetu. Izrada svake bibliografije zahteva veliku preciznost i unapred tačno određene kriterijume, ali se ponekad od njih mora i odstupiti. Najbolji primjer je jezički kriterijum. Kao što znamo, zvanični naziv jezika se nekoliko puta menjao tokom protekla 2 veka. Ponešto se koriguje, ali se uglavnom ukrštaju 2 principa, jezički i teritorijalni. Nije to samo stvar bibliografije našeg naroda, granice su se svuda menjale, dakle ukrštanje tih principa je neophodno u svakoj bibliografiji, pa je i ovde izvedeno tokom svih ovih 20 tomova. Recimo, pesme Alekse Šantića, objavljene 1891. godine u Mostaru, mogu se pronaći samo u 2 od 150 pregledanih biblioteka, u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu i u Biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu. Bibliografsko odeljenje priprema dopunski tom koji će obuhvatiti jedinice otkrivene tokom poslednjih 20 godina. Radi se i na srpskoj bibliografiji knjiga od 1801. do 1867. godine, a u toku je i redakcija prvog toma retrospektivne bibliografije srpske periodike od 1768. do 2005. godine. I prelazimo na sport. Peđa, Beogradska arena.